U nastavku emisije pogledajte Geely Cool Ray, Maxus gospodarska vozila i Mercedes G580 s EQ tehnologijom. Drugi dio TV Auto magazina otvaramo novim igračem na našem tržištu, to se tako kaže. Znaš, te fraze, uvijek te fraze ali koristimo. to je već jedna provjerena marka u svijetu, pogotovo u Kini, veliki proizvođač, vlasnik jednih ozbiljnih brendova, na primjer Volvo, a u ovom slučaju Geely. Šta si vozio? Geely Cool Ray. I stvarno je cool i stvarno je Ray. Evo Geelya Cool Raya. Stigao je potpuno novi brend na naše tržište sa svojim novim modelima. Geely, dakle kineski koncern koji u vlasništvu drži i moćni Volvo, na kraju krajeva sa svim svojim inovacijama, došao je sa svojim modelima i na naše tržište. Ovo je Geely Cool Ray. Automobil SUV B segmenta, ali svojim dimenzijama teži prema C segmentu. Dakle, možemo slobodno za njega reći da je B plus segment. Geely radi ozbiljne automobile i daje si truda da napravi automobile koji će se svidjeti europskim kupcima. Geely je prodajni hit na europskom tržištu u svim zemljama gdje se prodaje. Njihov Cool Ray kao model B segmenta odgovor je na točno ono što Europa traži. Dizajnerski Geely pazi na detalje. Njihov Cool Ray stvarno izgleda fenomenalno. Stražnji kraj s ovim svjetlima, crna slova, pa onda neki dodačići koji asociraju na neke europske proizvođače, dupli ispušni cijevi ispušnog sustava, crni naplaci, bočna linija. Gledajte samo ovaj krovni spoiler sa oznakom S, dakle ovo Cool Ray S. Svi ovi neki detalji su toliko dobro složeni, toliko dobro promišljeni i onda dođemo do prednjeg kraja gdje automobil izgleda izuzetno agresivno, a znak Geelya ćete itekako upamtiti jer će njegova pozicija na našem tržištu, ali i općenito na europskom tržištu biti sve značajnija. Dizajnerski ovo je stvarno jedan opaki automobil, savršeno izdizajniran. Vizija dizajna Cool Raya je bila napraviti agresivni model kojeg će kupci rado vidjeti i kupiti. Ovaj Cool Ray dolazi sa turbobenzinskim motorom, 1,5 litrenim i sad slušajte, 4 cilindra, često se žalite, joj nećemo mi 3 cilindra, nećemo 3 cilindra, ova ima 4 cilindra, 172 konjske snage, sve ono što i očekujete od ovakvog automobila, da ima kvalitetan automatski mjenjač, da ima odličan turbobenzinski motor, da ima prednji pogon u ovom slučaju i da izgleda odlično. I to smo već sve zadovoljili. 1,5 litrani turbobenzinski motor sa 172 konjske snage i 290 Nm okretnog momenta uz 7-brzinski DCT mjenjač ubrzava Cool Raya do 100 uz prednji pogon za odličnih 7,6 sekundi. Maksimalna brzina je gotovo 200 km/h. Unutrašnjost Cool Raya je stvarno cool. Dizajnerski jako dobro složeno. Sviđa mi se kombinacija aluminij, pa onda ova crvena crta, pa onda koža, pa razne plastike. Čak dupli punjač bežični punjač za mobitel, dakle 2 mobitela možete staviti, to su vidjeli da Tesla ima, automatski mjenjač, dakle 7 brzina automatski mjenjač. Ovaj pretinac za čaše jako dobro složen i naravno veliki ekran sa jako puno informacija, stavljeno tako da vam ne uzima previše pažnje. I to je jako važno. Položaj sjedenja odličan, volan kao da je iz nekih europskih automobila, jako se fino vozi, dovoljno snage, selektor ovdje imamo modova, dakle sport mod, eco mod, adaptive mod, dakle komfort mod, sve to možete posložiti da vidite kako vam se ponaša, promijeni se puno toga, grafika tu pokazuje, dobro upijane ravnine, jako se lijepo vozi. Maksimalna brzina prilično visoka, dobro zagrmi auto, ovo kad ste u sport modu jako fino poskoči. Krovni otvor na potpuno otvaranje, to je isto važno i sve ostalo na ovom automobilu je kao da ste ga vozili cijeli život.
a to je važno, dakle upravo ta ergonomija, važna je da kod automobila sjednete u njih i da imate upravo taj osjećaj kao da ste ih vozili cijeli život. I ono još što je jako važno, na stražnjim sjedalima ima jako puno mjesta, dakle jako se fino sjedi i taj položaj i udobnost i sve je jako dobro složeno. Jako sam ugodno iznenađen s ovim Cool Rayom, dakle nisam očekivao ništa, ali onda kad probate, kad vidite kako to sve super ide, kak je auto u stvari odličan i onda kad na kraju saznate i za cijenu, onda jednostavno tu nema rasprave. Tu jednostavno nema rasprave jer upravo zato to je taj uspjeh Geelya da daje sve ono što drugi možda čak i nemaju, a za jako dobru cijenu. I to je izuzetno važno. Kvalitetni materijali i visoka kvaliteta izrade oduševit će sve koji traže maksimalnu kvalitetu za fer cijenu. Geely ima adute za europsko tržište, a prije svega je paket vrhunskog dizajna i napredne tehnologije po fer cijeni. Konkurencija u ovom segmentu debelo prelazi 35.000 eura. Ako govorimo o automobilima automatski mjenjač, snage više od 170 konja, 200 na sat, ispod 8 sekundi ubrzanja, ako govorimo da ima i panoramu i da jednostavno izgleda atraktivno. Geely Cool Ray košta malo više od 26.000 eura. I to je izuzetno fair cijena za Geely Cool Ray, za auto ove klase i jednostavno ja smatram da auti ovog segmenta ne bi trebali prelaziti 30.000 eura, a da bi trebali imati sve od opreme. Evo vidite, ovaj je pravi pokazatelj da se itekako može. Bravo za Geely i bravo za Cool Raya i naravno s nestrpljenjem čekamo i nove modele.